Horas. Kami dari Oluan Voice, lomba cover lagu dari Gideon Music Production yang berjudul Burjuni Dama, karya cipta Bapak Prastoyono Situmorang yang dipopulerkan oleh Nabasa Trio. Selamat mendengarkan. Horas. Godang hami giling mo, Tudai nangisoy na maurjun, Kakea oso ani di baheko, Sai poda sinuan sonan mano dilapun itu tadi magonggong matoni tudai nak sudah peparanti tudai nangis soi dalam lucu Kakea oso ani di baheko, Sai pora urido di bebe hoko, Luho di matuha migeleng mo, si
sule mo parami dan sana didai ho bobo itami siana kagele mo amang pasidua sonan maho ilapun itu hari manggong Daina na sule po